Namar ke jingsha kta ki kun samla bat ke ying kasem jegitu ke balangop hau jingdi basniu kata udrok kamaulai town dorbar kala shimyak senjam bat pen I dagi kam harangkat UMDC kamaulai uba te berlang pathau ban betin lenti bat pen bahapat ya gitu ki bakerni hau drok knang makin la ban laj na uniu jingdi basniu bat wan pai biang syakalenti ban yo ya ke jingim ka bathamai ha ke imlang salang Hagni kesin jam ke belasiem ban penbahapat iku kun samla kamalai town dorbar kalaya trailang bat kaman bha foundation na ka benta ban yeslok bat sumare ki samla ki belasya te syakum ha udrok kini ki samla ki dei bela pen I ya kamon bas kem jongki bat kloi bat ino ya uni jingdi basniu langba ke jinge slok bat jingsha sumar ha ke jaka ka balapan biang dau MDC kamaulai Kasin kabaning kau ini kini senjam kabahan nado awareness kaban le chado rehabilitation kani ka de addiction program ripi ne ka drug rehabilitation program ripi kasin kaba nado awareness nado identification wud bapini itu ki kena bikin wan chakmat ban penshlo ki ngai ka don ka benta ka banikam bon pentip keleng ba priang ye ki brio ki ku kwa ban kala kata ka banikong pi dia ngai ha ka lenti jong ka ini kisna malaya ningkong sha kata ka jing ya kendo ka sin banikong bio kem hadin kata kilami saki ningki ki nong kap shnong gi ba kwa ban pendo pendam no ya ni chu niu ujing di hang ni henrei msko thu kumno ban ntep kumno bangin le ya kani Di bonsin hi layok kami kibrio kiba kiwandi ne kibrio bodi lashu yalam be shi office chnang lashu bam lashu sempat yaki bad hang ta ha kibrio kilapan map kita kibadi kipan map tu hang tu hendrei marsemi nang ta hi marsen lait nang ta lastang biang kumju hi de kalong kumju hendrei pin pet pede kadang sapriang mentang ngai kilawan riu pongut ki tang ni hamulai kilawan riu pongut kilawan syakmat Ngasai ini di tangi kemudian haktin pareng this is the tip of the iceberg ngaswa nong pi kadon kejing ma balai ba pi pin pe ngi long ngi shani ka than lam ngi jan palat shaka golden triangle ka kentup ya Myanmar ka Laos ka Cambodia dikini kiri kide kita kiba snai bun jat ki narcotics But harun ri way ujat ubak company yo ha ki company yo ha shani ka shar ka thanjingi but nganong ipi ka Nagaland ka Manipur ka Mizoram kamdan kita ki jinker ki sainar ki bala ban yada ya ki brio na ka tu kari na Myanmar kin wan shani but ka basuk bai ki bikin chuan bikin shukam na ka way ka jaka shakui ga jaka na way kari bikin wan de but nganong ipi Ubriu ne na ukna udan kam tang 0.1 gram baun kerni tang 0.1 gram mud uni 0.1 gram ru tang lai sendi hi ubriu la sang kerni ula sang ya bat kani kam de ka basuk banlai nadangong Christian ngai dan ka jingya gadan jialang moyong hakabayat ngabatai ngai thu eki ko ka khana Hakaba kidon ki long kumi saungut ki long kumi ki wan kendo yanga but ki ong bangi kwam pelong awareness program de house name arjar khadwai kasin ka baning kong bangi kem drugs hamolai kadi hakani ka shinong hi hakan tan masar arjar khadwai ngakan mau ni yo drugs first time kadi ka kasin baning kong bangi yo hamolai hani ka tan masar ni yo do spasmo proxy1 bun ki khot USP Padahal tak kapon bun kibrio hi paju asmo yu drugs hamulai hi but kibrio kidon yang ba utau SP lesi ki warna ki pulit hi ya utau dawai dia hadin kata kata dia kendo di mado dia ngalap peniru kita kibai ki drugs khamasho ki bang serkesho ki heroin nda kidon ki amphetamines methamphetamines nda kidon ki cannabinoids kidon ki LSD ai kadang peni mado yang hadin ki kwapek tahu ni kong tahu heroin akan mau kadang plate ke laptop jonga kadang mado ngidi men pelong awareness no mulai
Bat kata kadi ngat sai kadi ke jing stang jong kadi ga karit ke bening kong bari kata aji kedua beri madu di yong ani uni powder te uni iku maida ne iku muglukan di kunta yong ani dan kam hi banai awareness le sai kan ya pe khna samla kan yong uni kadi ko aman kinno ta ka awareness menta post nam tam ngilaya ni ti kadi ka chong kadi ka shnong molai ban ngilai kat no ka jing sniu dor menta bat kaleng kam dei tang ni ru ngabanta jung niu jing di was niu Micam shangi osno tang kidon kishnong kibalese maranteng neha jalupara neha nong neha lai ukhra ndai buan pang ngimi osno hi wi thai manta hi wi district ru manta kala long affected manta bar kani kala pur bali kalong ni ba uni ujing pur ulang multiply geometrically ar long saw long pra long khadriu but ngai ha concept paper ru pilai thu ba kani ke jing sapriang ka bi shir khai hadu kata but hadi kata kala ya kani ka naka demand reduction side mon nakata ka liang jong kata ban pendunan o iki brio bikin kin ngop ne bikin di lapan lam ki awareness program manong phi menta tang tau snem ru ngila don kumba 1000 tam ki awareness programs on drug awareness kira sung thu badan kam rehabilitation but kam desu kata ka dei tang kawi kalong yeng bakan pet ne kadi kata ka problem jong ati kalong yeng kadi kam ni problem jingi kadi ka problem jingi kalim long yeng kalal shaf la jang te mat kimat kita kimat kadi ka problem jingi menta ka shnong menta kelas sung thu bakani ka adi ka community problem menta kadi ka social problem kam desu kata ka problem jung pulet ni dan problem hangi khat yu pulet bar khat ni khat bu pulet shadaik so khat pulet yesha shila khat pulet dan badi drugs yu pulet kani ngi mas thu kadi ka social problem bale ki khna jungi king of how new drugs ha kadi ka social problem bale ka stang stu na ka long yeng kumno ki mi ka kin ai pori khon kin yes lock kin yes nang kin ya kraw kin ya jan kin ya e am tang khun unia jan ba kami bun khun samla khun chenang ni kami jan kami ya jan bu pa ndai matang i ka juk kala kelas utu ki lo pa ro bam lang shu bani jai dan kam ni le kai lang dan kam ni le football lang dan kam ni le hike lang dan kam ni le khwai lang khanang bi kon kin ya jan ki khun kin khen ku pa ku parlok ro am tang ku pa ha pa uladan tak dan ku mu pa buram yu ku pa ndai dan kam kata ka jingya jan kumu parlok ru wat dan kam teng bam dan tau parlok kile krenno ya ki kita ki parlok ki bale si ki ban galam ye ki hakal ti ka bam dei kumu ki khat ka peer group but chi sien bi kila ala ka peer group hi ka ba song ya ha ngin ya le ban ngin ya le ni le kini ni kam sniu stang shot jaga dikyan stang shot discret stang shot khang pila even ta pila tang bypass tu ani kanungot kita ki bayar diskuti katu di peer group kada adi ka taka gang culture si sien ladan taka peer group pada kada lamba kala ka peer group mut kala wan phai biang kamdan kata ka supportive environment ubriu lasung teng dom le ba ka jingpudi lasung ba lakut lat ngidi bandan kata ka supportive environment kata ka ba ni kershani ubriu tau unda feel mod kamut ba kata ka podcast jong jing jung kelas niu feel manta ngin pas yang ngin pulia biang ngidi bandan kata ka kersan hakiyeng isam ngidi bandan kata ka kersan ikun samla bakin nem de ban nom sim kata phi ka main cause ka depression ka sense of hopelessness ka sense of enemy kata yang a feeling of hopelessness na ta gile no ki nu gi ai ki ba kibam sei so yale di mata bun ki shnong ki complain ki than ki kraw ki khna ki shong ka hin tu bale baki dan ta sense of hopelessness ni don kam bangin ai kata ka jingker shan ni don kam ban ai kata ka jingker mani ki jadi ban ai kata ka support penile kai games ki pen di ban long ki ban yang haka jat de jong di ban long jadi ban long confident ban actually ban ya chmat ban trai ki kunu ni kam le jong him dan kam begin depend yang sarkar hi ya kata ni don kam the ownership of the community towards this problem
Because it is a social problem, it is a medical problem, it is a legal problem, and it is not just the work of the government. The government alone cannot take care of this problem. Each community, each dom, each shun should be aware and not deny that they have this problem and take ownership of this problem. Tidak apa dalam kejian lang jam kesenang. Ni ba kadang kepenpau yang kecil jom ke jom ki rampa senang jom ki nong senang apa ki senang bagi singkia ya kami ke jimpang kebenyang kata addiction di nanti kan nomor tapi berpikir kata hendai kena jimpang di ni addiction kena jimpang kepala declare the World Health Organization bangde jimpang kung kejimpang diabetes, kung kejimpang blood pressure, kini kejimpang kaba Nestlem, kaba nakapor dan kamran dan hapoka jinsumar. Di kemudian manusia batai kemudian ya kai kejimsmu jomi hakani ke detoxkan kalau mbak menyelung yang kena dah mahu sobat joki dah kejim semutu joki mendai bagi penbor mendai bagi senang penbor mendai bagi semutu joki bagi dalam kamu bagi lo bagi semua bagi lagno bagi kerni jite ham drugs di lah bagi jomi napa foundation bagi latai atasnya ni pun napa kini senang mulai bagi one cengih banyo ya ka jing semua kalau pun ada kata-kata banget saya kau kedong kemudian kaba indon ya kini nak kita ngok hakim tinggi pembuaan dia masukkan babenda kini hipa kilayawan banedon dekat bani hakim kecil semua tikani kecil semua minsang syua dah kaba pukul ya jindi nak kemet kapat jompi but ya kani ikut ketin perintah detoxification ni kecil pukul yang jindi but harus kupol bapak na kita berpikir jadi suffer dan ini jin pang kilomi hadir rasanya yang drugs kensan dia harus kupol nipe lada kita inu tiba terjadi jimpang kita stone kita dah pokoknya jumpi ni aja sumaru ya kini dia kali ke jin sumaru kamu tang jin ai dawai jadi jin ai juni tang nak medical side kemudian ini dan kamu ya counseling dan ini kata psychosocial support kamu ba ni ai jin selok kata kepada kamu kuno bakin ngopsyu ini dijindi nama kali jimpang kali punya kata relapsing disease kamu kalau pai ban pai yang bisa jindi buat hadir di sumaru nama ulang bakrim hari dia nak pakadau dan kam ban ai yang counseling kali dijindi selok kenapa bakin ngopsyu pada aku poru ni dan kucing semua ni dan sekali keberita dan kata semua kebanyakan kata reintegration lagi keban penung yang ini syakil langsam kamu ba lada ni badon tiba ngasih balik sekolah lagi di drop out tiba bol cina ngasih berpulih uti tiba dan kuat berpulih nyasa ya kuno balik boleh sekolah ni dijipuli lani hilang IT training city lani hilang kumpul ale bagi ba table last time mo pa kami ya kilai pala ki banjoy ki security camp joki kilai training but pun ki kilai yo kamu ti kecil semua jomkali kecil menjomi kamti tang mengai tang ya medical care ni ke dawai disin hendai bangin pe hadu pangkut bakin yo pakam kejam bakin bi hana kijat wajong bakin long kita ki breu jong ke lang salang ki batik breu ki ban poi biang syar pakji ke bathamai kata te ni the government so on behalf of Professor Prabhat
I just would like to inform you that the treatment process that we are having now, we're going to start what we generally call as the community detox camps. And these community detox camps actually were started in India, in Tamil Nadu, by the TTK Institute. And this was kind of a pilot project just to see how effective these detox camps are. And these community detox camps are generally treatment camps that we have for those who are into substance abuse, whether it is alcohol or whether it is any form of drugs. And in this, it is usually done in areas where there are no treatment centers, maybe in rural areas. Hagapor ng sajid kum MDC ngaladam na kani kajing perkat habayde ba kani kajing rung jung ni kunyang jingpang ngila batong hapok ka konstituensi kijungi namarung ni jingpang omde tamukta ya ubri simet ndai kuta ka ying kasam ukuta ka snong katha ukutaru ya ka jadru yo bi kijungi dan sumat aga buram bakhaw ya ka molai taun dalwara pok jalam jugni girong ba ba kirong ba snong ki badan ki basim ya kani kasenja menta ban penbera lingba ki machnong ban kerpat ya ki kun samla ki ki jengi ban wan phai lo pat sa ki jing im ka ba thamai namar la sa elam bakla hauni jingdi busnil u bakla dan ke cikta ya ka sinong molai konstitusi jengi haki baharu kam ngila banong te ngisotanat ba ka sinong ka taun berbar klasim ni ke benta ban lum banlang ban penbet banyo banyarap ya kaying kesem ke jongpi lingba kani ke program ka balane kaying aswa banong ki parlok junga ki bawan hakani ke singi kat kumbang tip naka list kat kendai ngut ki parlok jungi ki bait ki jungi ki lawan ban dan kata kamen sim banwan banya dan bentalang naka benta baki kwa naladi ban phaino sakicing batamai tango parlok barokot katni ke pangile kadai bendan bek kemensin nala dia mde benwan nani da kajing penbor jungur namala rawan da kajing penbor nginu mala ban job ke program herel rawan hin do kemensin pada kwa asya ban kala ngindam jing makini kat khandai ngut ki bawan menta ki kun samla ke bi jongi baling ba kani kat khandai ngut kani kan longkum ko we ni ki nuksa iki we pat ki ban sawan Marwan Pai, saya kecingim. Namar aku mengitip ni dia sol, baka mulai kadi kedonut berkuang Islam juga saya beri. Kun samla baik, hang ni kila bandan kibla don kun don ketiru. Batang kau ikan mau apa? Bah, kani kecing ngop drugs jeng kun samla jengi. Hale kala bende kecing hiar tema. Kaban pendu caci kecai beri kejengi. Terlalu musyar kani kepor. Kajai beri jungi kesepoi kepor bangin senang rit. Tidak kenal. Nak di kejiwan tupi ngengit skam makan long kejing ai mensim. Nak betaki weipat kikut samla ki badang ya sakama makin wan pai sekene ka jingim ke batamai kanang baka konstituensi jungi kande ke konstituensi ka benlaj nakini kijing besnil. Namar sisina pilanot begini. Kora jing ngan situ kana IP kini kijing long nom ikmat juga ngalai kendu buan ba ki long yeng ki bawan senga banyitu. Sebang kejing ka bagi tingku abai de bi kun ki bangop kejing di besnil. Ki bang badan adu put ba udon wi kun ubaka kamen kadawan thi di juti. Ma ki wan ki yeng ke beduk. Kadawan thi di juti. Dekat tepe lesan step tu juti isu. Hadin setiap bau lali di utau para jaka ubangop kejing di besnil. Dekawan kejing snow. Bakala yalam bakala wad adu bedepai put. Batang banyo bandi ni jindi bansi bantu bantiem mile ne kam wo ma kwa bantit drugs tapi kawanra kata kajing her ha kajing im juta ban hadu na poi put on poi sta kajing tu iktiar kita takadau kun samla bi kajing kibawan ne kapor ngai pitang kawai ngasu ai nuksa khandiat baba pisim ni jindi phya ban tarkhat as fosen kai ke banja kai ke ban long hadin abut kai ke bala ban jai kejing im kejok kita takadau
pidan kam ban perkhat ba ban ngai scam ba kani kejingwan cepi piwan du komen sim ban kala ban ni kloi ban yarap pi ban kelai pi ngidan bonang ni ki bawan ki badan kejing sukya ngatarai balada dei bangimdan kejing sukya kejing e pi kum ki prasnang ngimdan por ban man pelut por ban yadan kani ke program lada kamdan kata kejing kwa ba kalian kejing pi tangawai kalong ba ka bor na pi ke bendon ka bor ban kala ke bendon pi de ban kucing mot akani ke si nado kata mentaka jamiat ba pindom bakalasuk kejing aliti pi ban adina ni pin radet bagan i be kene